HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo sei na bon uni khopha tunin zong Vannoi mun chung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom ke ta hote tuni main sim thum ni ko a Eimi Times sa kon chule Vannoi Thusoh chum chum ke lakhom pham ho Mel hei hon ko kite chunga gal abol kal u kumnil hin na ding in agam kai a ki got na hling sel in am ta hi Geldo thei khat chu achi sa main sim thum 2023 a chu Manipul adia nam lenjo mel hei hon ku kite chunga gal hin panuwa state capital in far hupi sunga mi izan ham khat hin thana ban ova hupi a kona ku kite zo se handle do ani u a hi hito kilan a ku ki mp in tu chung main sim thum hi mel hei to ki khanna ni khu separation date ti ani tinga na phon do u a hin hichina ding in agam kai a ki gona hling sel in imazo se gon tu mahitai Lamka khupia hi hichini ho hi munni a kiniting hin Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF Vice Noisa Wall of Remembrance muna mi pi ki khom na umding hin hichina ding a hin KSO Chur Champule KKL General Headquarter Makaina in Wall of Remembrance muna stage arrangement la izakai su to hitan Saikot MLA Pu Paulin Lal ho kimin jong kin gona holimna anei ding hi Main sim thum nit na ding to ki sezin KSO Chur Champur Phalna na noisa kapranga kon in Wall of Remembrance chan lampi ge ho a ponvam aki khail hun ke zin hi kin sunga hi Kuki Women Organization for Human Rights ko hol in Annabol zing u zang no dop na project face group chan na zong hop dop na anei dio hi Committee on Tribal Unity ko tu makaina noi a kangpo pi Thomas Krang a separation day kinit ding hin chule Kuki MP tingnopol makaina noisa tingnopol district headquarters munazong hichini ho hi zana nei ta a kinit ding hi Kuki MP cycle gamkai Kuki MP bungpi Kuki MP phaileng mol chule Kuki MP Ukrhon cycle block grang cycle tanga hichini ho hi ani ding u hi Kuki MP chandir inzong longza humuna separation day hi ani ding u hi more emuna Hill Tribal Council HTC gona noisa main sim thum ni ko ani na ding to ki sezin ki go na hling set nom tan hi lam kamal transmittary second mona Jomi Council makai noisa mi pi ta khom na jong umding hi Manipur kyu hilawa India ko pi chum ho azong hichini ho ni na ding in ki go na hling set nom tan hi KSO Delhi chule NCL muna KSO Delhi guna noisa hichini ho hi jantar mantar muna kini ding hin Delhi kyu hilawa Guwahati Bangalore Kolkata Kerala le khupi chum ho azong hichini ho ni na umdi in thulut akimona hi India le Pakistan ki ka a ki het them to lo na asan jing to kilon in India in asapai theo le galsa na lam a athanei naw le abol thei naw sa na ananei zun hi Indian Air Force 10 Uttar Pradesh sa Jahanpur maum Ganga Expressway kilometers 3.5 bawa sawachun kinga le lendo na ananei uve hitabanga ki mancha na hi thilbai ta Aheloute Vannoi gam koi mazo se mo bol the hilo chu hin mitna vetna lom ding mai za abol u hilovin galhing Pakistan moding le dona abol u chu hi chule hi high profile military exercise in India hi technology lam hi han garsat len na lam hi zong le mi pi tam na la mun ho chule gamsung lai lung lam pe he zong le ngai cha la poi mo dung zuya mangja the hi dan u sana zong hi akiti hichi machal na achun galsat len na Lhaphul Jaguar let me rate chon pan anala ovin hi Middle East gamkai sunga boina omjing laizin achi sa nidan somani sunghin hoti galgu bol ho to kimana nei loi in Israel gam sunga amsar ani veilhinna anaka lukinovin Israel Defense Force 10 ana phongdo ove IDF a kon thulit saidan in Jerusalem vel a apo ke theigin ha ta khat ja hitalhan in misar hungi kap ho ven do ading air defense system ho activate ball ana hi ati Israel hi Vannoi za misal drone ho a kon ki veng hoi mama jing a he ngam khat chu hi hinla Thusoh ho to ki manin Israel to ki gam heng hilova gam khel lampe a ko hungi kap misal drone ho a ko na jung Israel gam sunga hopi ho bi jo lo dat in aum e ekiti Thusoh to ki manin Israel sapaite agan theipena mobilize a ball un giking ge achal le thu pai ding am dan uhin gam kai sunga boina
aso sang sa hle e akiti het the chu Israel adinga Gaza Lebanon le Syria jing thei ta amel ma asa lai uwa gamla ta hizing waun German houthi te hi security challenge lin ta khat do kin uchu hi hizi achu boina hin neo wa gam ala be jing na chunga maban a Vannoi gam tam pi zong a hin ka pha thaizin in hi to ho ka ala Gaza gam sunga humanitarian crisis lin ta amlizing gam sunga dinga niting ngai cha ne la cha lo la ai pu a Hong Kong lin ho Malta komchat international water la azot laizin drone a bulu in min hi hinla bulu na chu koi khutnu hi het hipon Maltese 510 bulu na zichun kung sunga to kung tol mi somna ni ta le milham li ho chu koi man kisu kha le machan to ampoi ativin hi Agorzo zatlo to kito in 20 edition Premier League Liverpool 10 anala okipana dima penso aole kito ta akhuni chunuvin hat be lova link hot bang assessment event anaso do e seismologist ho saidan in tia kito ta mi khuni zia leise killing chu het thezin in link pi hat be lo ki hotna abang zove ativin hi chule ati sapat hu ahita banga ki pagul num ni a na su zong nan hila tu chunga lei set ki hotling liu hi an Spain hin laidin an se vid hi het te chu Premier League final a Liverpool in akimai topi Tottenham chu 5-1 a goal zone na anane u an hi United Kingdom hi dia Liverpool kaiza chermi te hi football ngai sang de hi naw chunga chondan khandan kichip goal set football to hin khom ki khan theilowa zana nam khat zong hi vin hi dunya ding in Thusoh hichan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon mang phalu chebe